Yes, kananye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri yo twuma amasaha umugoroba umugisha, kuri yo twuma amasaha ya mu gitondo. Bakunzi ba Duniani Cote TV rero nababwiye nti uyu munsi nubwo twiriye muri byinshi ariko kandi tukirwa dushaka amakuru, nababwiye nti ndaza kugerageza nikoze hirya no hino kugira ngo nze kubazanira amakuru ameze neza mu masaha y'umugoroba. Birumvikana rero dukunze kwibana mu gihugu cy'u Burundi, ubwo turagarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mbibutsa ko turi ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu 2025. Mu kanya gato gashize nari ndimo mvugana n'icyitwa drone, by'umwihariko barimo bampa amakuru y'ibijyanye n'ibintu birimo birabera hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, bambwira yuko noneho za ndege ziri kuzana ibikoresho ziturutse ahantu bita muri South Africa zakomeje kugenda ziyongera. Ubwo tayari namaze kwinjira tugiye ibikuba tubirebera hamwe, turebe ese izi ndege noneho ziri kumena, zimo zamena ibiki, ese byo ziri kumena biri kujyanwa he? Hari amakuru ari guturuka Cibitoki, ariko mbere yo kugira ngo dimbanze nkomeze impfunyamfunyi, reka nanasuze abantu badukurikira bari hirya no hino. Mudukurikira muri benshi kuko hari aba bari muri za Coline Munanira, hari aba bari muri za Coline Mujejuru, hari aba bari mu bice bigiye bitandukanye za Cibitoki, za Bubanza, hari aba bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bw'u Burundi, nk'ayitwa za Gasorwa, za Ruyange, za Ruyigi, hose baba bagiye bahari rwose 5/5, ubona ko rwose badukurikira. Mu gihugu cy'u Rwanda barahari cyane, Kigali mu Rwanda bumeze mute? Bari muri Uganda, bari muri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, United Kingdom, bari Canada, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hose barahari kandi baradukurikirana 5 kuri kagenzi kako. Ubwo rero rwose nizere ko mwamaze kubona ikaze ndetse twamaze kubakira hano kuri Duniani Cote TV. Turagarutse rero kugira ngo by'umwihariko twinjire mu miripuko, ariko muraza kunyemera tuze guhera mu nkuru idasanzwe, by'umwihariko irimo ituruka ahantu bita ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni inkuru iremere cyane ijyanye n'igikoresho abarundi bari gukura muri South Africa. Ariko nubwo ibi bintu turi bubikomozo ndetse tukanabyinjiramo indani, dufite n'andi makuru arimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye. Nk'umunyemere mbabwira yuko turi burebere hamwe imwe mu mbwirwaruhame idasanzwe yongeye kuba indani muri perezidansi yo kwa General Neva, ikaba ari imbwirwaruhame mpamya nashidikanya yuko ishobora kuza kugira ikibazo muri guverinoma cyangwa se mu nzego za gisirikare. Ibi nawe turaza kugikomozaho. Uwitwa General Neva, ngira ngo maze iminsi mbabwira yuko uyu mugabo ari mu kaga gakomeye cyane. Uyu ni umwe mu bagabo kugeza maginga ya bari mu kaga gakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Andi makuru rero arimo agenda atugiraho nk'umunyemere mbabwira yuko mu bice bigiye bitandukanye bya hano za Cibitoki hari imyiteguro idasanzwe, aho kugeza aho bigaragaye ko mu masaha y'ijoro noneho ikijyanye n'ubwiyongere bwinshi bw'abasirikare gikomeje kugenda gifata indi ntera, ndetse kandi kikaba gikomeje kugenda gifata indi ntera ku rwego rwo hejuru. Ibi biri kuba mu gihe hari amakosi menshi cyane yaramaze iminsi akorwa za Cibitoki. Hari ikosi ryakorerwaga ahitwa mu Kibira, ni rya shyamba ritozwamo Imbonerakure ndetse na FDLR. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose Imana mwindaje mbabwira ikibyihishe inyuma. Icyo usabwa gusa nta kindi ni ugutega amatwi. Turaza kuba dusimbukira hirya no hino, turaza kwinjira ku magambo akomeye yatangajwe n'uwitwa General Prime Niyongabo, ariko kandi turaza no kugaruka ku magambo akomeye cyane akomeje kugenda atangazwa n'uwitwa General Neva. Gatoni Rwasa yakamejeje mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko iki gihugu cyitegura amatora y'abadepite muri uno mwaka, ndetse kikaba gifite amatora mu mwaka w'2027. Uwitwa Gatoni Rwasa ati sinshaka ko CNDD FDD igomya gufata imyanya myinshi cyangwa se ibibanza byinshi, by'umwihariko kugira ngo bongere kuyobora iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Natwe tugomba gukora buri kimwe cyose gishoboka ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero byose tugiye kuba tubyinjiramo, ariko kandi tubiva imuzingo. Ariko muraza kunyemerera mwaba nk'Imana mwe, duhere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Narababwiye nti ikijyanye n'amakuru y'u Burundi buriya rwose mba ndi nayo, mujye muyambaza
ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mwa bantu b'Imana mwe ndimo ndakira amakuru, ngira ngo maze iminsi mbabwira ivugana rya hato na hato y'uwitwa General Neva ndetse n'uwo bita Sinamafosa cyangwa Sinamakosa, uzabivuga uko ubishaka. Ni ukuvuga ngo aba bagabo bamaze iminsi barimo basinyana cyangwa se baganira ku kijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi cyakongerwa intwaro, ariko igihugu cy'u Burundi kikongerwa intwaro biciye mu gihugu cya South Africa. By'umwihariko ni intwaro zigomba kuva mu bihugu nk'Uburusiya cyangwa se mu Burusiya. Amakuru turimo turakira rero nuko ibi bintu bikomeje gukorwa ndetse kandi bikomeje gufata indi ntera ku rwego rwo hejuru, aho ubu tuvugana rwose ndimo ndakira amakuru adasanzwe yemeza ko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza kugomya guhindura isano mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko rero izi ntwaro zaje ndetse zikaba zimaze iminsi ari izindi zirimo ziraza. Amakuru turimo turakira mu kanya gato yemezaga yuko Antonov zigera kuri 3 zamennye guhera ku isaha y'isa 12:30 igera kuri 30. Urumva twasatiraga saa moya. Bakaba bamenye ibikoresho ahangaha birimo amaboxi y'amasasu, by'umwihariko byaba amasasu akoreshwa muri AK47, byaba amasasu akoreshwa muri za RPG, byaba amasasu akoreshwa mu mbunda zo mu bwoko bwa 60 mm Nouveau modèle, byose byamenwe. Ubona yuko rero igihugu cy'u Burundi kiri ahabikana ndetse kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Andi makuru rero arimo agenda atugiraho nuko ibikoresho birimo biraza, bimwe biri butangira kugenda byerekeza mu bice bigiye bitandukanye. Hari ibiri bugeza Cibitoke, ibi bikaba biri bufashe icyitwa imbonakure kurinda ndetse n'abasirikare badiporoyingwa mu bice bigiye bitandukanye, byaba ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, byaba ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutekano ukagenda neza. Ibi rero ibikoresho birimo biraza, hari bimwe mu biri bufashe by'umwihariko abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Birumvikana yuko rero ibyo byose bishobora kuza guteza ikintu gikomeye by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika, ku butaka bw'u Burundi. Gusa ubwo igihugu cy'u Burundi na General Neva bafite uko baza kubikemura kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ibikoresho bije ndetse n'umutekano ukomeje kugenda wongerwa muri rusange. Reka tuvana rero duhita dukomeza, ubwo mwabyumvishe ibyaje n'ibyo twerekeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tubanze tugaruke gato hano Igitega, turebere hamwe ikijyanye n'ubuyobozi bw'uwitwa General Neva bukomeje kugenda bugaragaramo ikintu bita umwiryane. Umwiryane ukomeje kuba umwiryane by'umwihariko indani muri guverinoma mu gihugu cy'u Burundi, byaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za politike cyangwa se muri guverinoma harimo haragaragaramo umwiryane. Impamvu ibi bintu birimo birakorwa nuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugaragaza ko kiri kwimakaza cyangwa se kiri gushyira imbere ivangura mu gisirikare ndetse no muri guverinoma. Ibi ni ibintu birimo biratuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyane, aho inama ziri kuba, inama zigasozwa zitarangiye kubera ikibazo cy'ubwumvikane buke. Ibi rero nabyo ni ibintu mpamya nashidikanya ko bishobora kuza gushyira igihugu ahantu habi cyane. Ibi ni ibintu bishobora kuza gushyira igihugu ahantu habi cyane. Andi makuru atariho ivumbi nk'ubu arimo agenda atugeraho, imbwirwaruhame y'uwitwa General Neva yatumye hari abayobozi bagiye batandukanye ndetse banakomakomeye muri guverinoma y'u Burundi batangira kumukemanga ndetse bagatangira no kumugendera kure kugira ngo isaha ku isaha ibizaba zabyirengere. Ibyo byose rero ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko bitari bworohe ku buhanga bw'ibyuma. Baturebera iminota kugira ngo ibintu bigende neza, baturebere iminota rwose, batubwire nyamuna hari ukuntu umuntu akubita akisanga yarengeje iminota, umuntu akisanga yarengeje iminota imaze kuba ingahe? Iminota 9. Birumvikana turimo turagira tunagana ku musozo. Urumva yuko nari ngiye kurenza iminota, mwari mugiye kunywa. Bakunzi ba Dunyani Content TV rero reka dukomeze, by'umwihariko birumvikana muri guverinoma y'u Burundi ibintu ntabwo byifashe neza. Harimo haragaragaramo akantu gasa nkaho
ari ugucunganwa cyangwa se kutumvikana bitewe n'icyitwa ivangura rikomeje kugenda bigaragara muri guverinoma indani rwagati. Andi makuru rero arimo agenda angiraho ni imyiteguro ikomeje ndetse imyiteguro n'imyitozo idasanzwe ikaba ikomeje guhabwa imbonerakure ndetse na FDLR mu ishyamba rya Kibira. Ako nako ntabwo nagenda nk'akababwiye. Ndetse andi makuru arimo agenda atugeraho ni imyitozo n'ubundi ikomeje hano mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke, ubona ko ibintu bitoroshye hari namba. Ibyo byose rero ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse kandi bikarani nako bikarata, ubona ko bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'i Burundi. Reka tubashimire rero bakunzi ba Duniani Code TV, yari Moses Wanyi nk'ibisanzwe, murakoze cyane.